sorry awurade enti as usual nyame akwa kwasi asante ane nyame nipa Emmanuel enso eka ho ha ana waton safre yenuaba yemame yegidini yesomfo Gladys Pinaman a obedi yanim na yenyina yabomu ya sorry awurade anti sabre waso wan free sro anoma untumi sutrase na me no mo mpaye na yemfa dwumade ne nhye asafo awurade nsa na omra metena dwem sabre de ono abeba na wabegye na no onyam anti sabre babia wo bia odofo sutrase na yemo mpaye adum nyina hiri nyankopon yada wase sabre subio Amen. Emra so se be sori wa wurade Jesus. ya peja wa hinie ena awie ena no pai ena na dwi awurade bedi hene Amen. yama wudi so ese obonsam nyuma Jesus. Bible so ye boy Yesu din atumi nyina brase Oh yes. we call the name Jesus, Yeah, man. the name above all name. Oh yes, Lord. There is the power in that name. Jesus. We call that power to resist the devil. Amen. Emra so awurade sane wanu onyam sede wasamaka Amen. awurade nano John aka asembi asametini bi se eworo so se asroche awurade yabom paye wo Yesu di mu Amen. mayene enworo so se asroche Amen. na omatia ayaresa ogie amom Amen. anonyam kawdi so obetena dwem Jesus. wo Yesu Kristo di mu amen. Amen. Orofo sabre mpacho yenya kobi mayinchi emergency call. Okay. Want me anke. Yebetie onyame asem kakra bi na yafa so na yede asori awurade. Yede nyame asem ebe prepare ye ho. Yede asori awurade. Sanse obia wo hawa amane bi a wonam radio. Nanso nyame asem ne ba na abeyi bibi biara afi ho na ma yetumi asori awurade sabre betie nyame asem na ye de prepare ye ho ya sori awurade ti bomodin se won so obehye ama wonu bi na ono nso ensaka dwumadie na ono so aye nhira na mo so aye nhira o Yesu Kristo di mu ati sabre odofo Shema unuabi nyame nipa famiko Job engoma no eti aye ba ko tichemu adueno ye gina ye nim Job na mane hu ne sohwe a eto no eba de say ya onipa sen na obeye na sen na obedwen na sen na obeka no Job no e nipa se me ne wa Oh yes. ene Job ni hobio ayame no mienu enti say what bibi sa take that name aside and put your name there. Oh yes. We said in free ho na wudi eden ahye ho within 24 hours Job niama nyina including his children lost to ni nyina but still come no message ni ba no what is some no sabra na okoso ye den ebe ni nyankopon Yes. sabra na okoso eyi ni nyankopon aye yanka 20 no No say. Ana Job sorry sunshine ntade mu. Abraham beka kire Job say se kwa de o mani nyina ye den awu o mani nyina awu oja be hye nwan kadiafo abekekere mo mko kadiafo anye Ghana am Robert nyata yi grofo ne bi ho kadiafo no Bible ka atuatrafo no enye bi na ta yi no de bi no ha omo ba abayire abafa ni enema ni bi bia na so ati ye no se de mana wuo no eminu mi na akade na beye akasabre ye ko African shop yakọ
bistale brisie bi akọ bistale owuo ntuma bi owuo atade bi owuo duku bi owuo mpaboa bi na ya hye ama nipa hu sɛ we are in mourn ya wawrehuo mu na ne ato ya no so ebi adanse sɛ wo ba wu ukura wu wo yira wu unua wu wadamfo wu you say bibia woni mre sɛ osenkafo kan no this is the time, this is the hour say me di awrehuo na mi so ba Job de wan panisa Bible say abra wote ye no woyɛ den sunsan ntade wase na sunsan ntade mu na oyi ni ti na hwe fam sɔre onyankopɔn hwe fam yɛ den sɔre nyankopɔn first ɔtete ni ntade mu na oyi ni ti ade ni sɛ wutiri so sabre physical no aduku bɛ na bɔ sabre yɛ nim sɛ wo maame wu papa wu ukura wu oyira wu awreho ɛya so obi ba hwiri obi a odɔ no obi a waboa no obi a nyame nam so de na basasi so ɛyɛ ya but this is time, this is the hour ɛsɛ we sadia ni free wutiri so we sadia ni san kɔnu ya ni free wutiri so sans ɔbonsam na mo sadia no so wanya na watwe so kra yɛ den ɛkɔbi ɛna nanu David kan yɛ no wase babi akwala no kɔ no ɔno wɔntimi ma ha bio but anya me na mɛ den beti no anya me na meti no na makɔ ti Job yi ni ti na wadai o titiri tadiam no ahwe fam ya den so be sori awurade no ka sɛn adagye mu na mefiri na bia mo bae na adagye mu na mesa mɛde mesa makɔ awurade de ma na wafa nhyira nka ono nyankopɔn saa brɛ wo be hyira awurade menim de afiri wo nsa Self efri awurade fama nyame na sori awurade amen fama nyame na sori awurade sasa ne nyina mu na Job de ana nipa be fi sɛ ebia nyame na ɛsɛ ne niam na so na nya nyame na yɛ ɔbonsam but ɔno de ne nyina yɛ yɛre nyina ma awurade asori awurade nyankopɔn watete ne ntade mu ɛna obitimi kase menya tade ntimi nkɔ sori na tade mu ayi no do pam no wampam amie enti won kwa sori enne obi satade wose nyamro enti won kwa sori ba se ka tade dia enne obi atete ni dia mu obi nia ba me nia be ma atade dia obi atete mu ede na shauti Job dia deja enne oda fam sori awurade o de nya wadaja mu awurade sa de o tie bia wo pe sabre yen sori no tabra mi jabi biyama yamami odofo prepare your heart, your soul, your spirit, your body to worship the Lord. Mama, fire room. Asidanka onyame nyamia one yengo nenyema eya oye wa nenyema eye shira yenye fribra diwo asida for ese of amando asida ka onyame nyamia one yenwo nenyema
free. Asoro, Alpha, Mawa, Worinto, Mene, Hori, Ebinom, Siwonyasa, Neye, Tumano, Ebinom, Diwonedia, Dekasa, Pano, Sawa free, Asoro, Alpha, Mawa, Worinto, Mene, Hori. No question say, Ebinom, Diwonyasa, Neye, Tumano. Even what you want to do, I can't say, Bible says, I rather first through. I don't know how I found my war. Oh, Bible says, I want to be now share. And I've been there one with you. And I am a Huno. Also, and 10 hours more at Sias for. I want to check a radiano. Bible says, I don't feel when I come home. I think I'm a home and a crano. Oh, I read it won't come true. I read it won't shop. I read it more than anyone young and dirty. I'm pop when I send Paka for. I read it promo. I didn't know to only purchase a year. Sound only purchase a cut and never be an effort and a trouble. Bible so one of a radiant as some. Oh, I didn't know the poor. Yes, every 1 year. Now I'm all cool and him. On Yami anyone young. And I promo. So what do only purchase a cut and never now. And as I will feel what come among, I cry a racket. Who feel what come among? I didn't cry a shot a racket anymore. And a pen when you went through. And a pen when you went now. And a pen when you want. Oh, Jesus. And a pen when you a racket, baby, I want to. Who so true a racket? Who so true a racket? Epino, you won't answer. The year to mano. Epino. They won't name dear, the cancer pano. So I'm free, I'm sorrow, Alpha, Mawa, Worinto, Mene, Hori. Eradia mama yo, Adibomo Odisi. Osame trine ne katabo. Ode ne pasa ya fonoma. Wama ya koma samo. Esa ya tafo aniyewo. Etemra yetese. Eradi nyinasia. Na yetina. Na yetu yedofo ojo. Onyoma yekasio. Onyoma. Yes, Lord. Yes, Lord. Only Papa no, Sumitia. Yes, Rizaya, Bota. Yet, yes, Surosham. Efrosania, what's your mono? Also, Senia, Orias. Eradia, Mama, yo. Adibomo, what is she? Osame, Jane, Katabo. Odene, Pasama, Fonoma. Mama koma shamo, mama koma shamo, shama matafu ania wa, etebra yetiasi, Abraham yetiasi, oh yes, oh yes, oh yes,
nyame. Jacob nyame Israel nyame. Aja usana fata semi udina. Jesus. Onyame agwama wakuno. Ogwama usana fata. Onyame agwama wakuno. Mebo mrani se. Oh Jesus, we bless you. Mebo mrani se. Everybody celebrate why you know. Me one amenka. Onyame ngwanwani. Oh Jesus. Wasano nyuma ya ngwanwa. Yes, Lord. Wana udi abone nyinara chaye. Oh, yes. Na ujumata ruya ngwe. Jesus. Israel kokunye. Abraham yakopo ase nyame. Jacob nyame Israel nyame. Aja usana fata seme yudina ya. O nyame gwama wakuno. O gwama usana fata. O nyame gwama wakuno. Ofata. O gwama. Wakuno. Ofata. O gwama. Wakuno. Yone trabako. Chichemwa jononkro. Bible tre yense. Adiatiano paimano. Kana Yesu sorry ba. Odiane kasiatia musa. Oyo nyame agwama no yiwia simboni kronie. O nyame agwama wo yiwia simboni kronie. Nyame agwama. Minyame agwama. O nyame agwama okundo. Afata. Ofata, Obama, Okuno, Afata, Afata, Obama, Okuno, Afata,
kwate bi ato no so Jesus o presa obewu no obeti mi no mi no oni adofo wana obeti mi ne kra ato wo sei obi biara ni ho ati Messiah kuto ati Messiah kuto ati Messiah kuto ogwa ma Yesu akoma ogwa ma Yesu akoma no no na busu akoma jata ma yetu asihine na tekoni ma ogwa ma na ma oh yes oh Jesus ogwa ma okuno ogwa ma no onyame ogwa ma okuno Elisha commanded, Elisha commanded any chair already. Now, Elder Efri Sultan, the Bala confounding Apostle. Oh, one more echo for Jesus. One about who said to me, I just want to mama ready. I just want to trust him. I said, I just want one near me or two more. Son is so. Oh, Elisha commanded, Elisha Pajana. Now, I'm ready to Jeffrey son. What is she bad? And then I pump for. When I just want to know to me. Hallelujah. Hallelujah. Bible says, I don't want to ready swap. Oh, I tell for my tata. I tell for my two. Never so the essence of one. Jesus. Oh, Bible said,
wayɛ ne ewie yɛ nie ɔdafo wo haw ne san wama nea ne watete ne san bible sɛ yɛfrɛ haw ne ɛdado nyinaa to no so wɔno na ɔka ɛberɛ mu na ɔhyɛ so agyina awieyɛ berɛ mu ɛhefa ne yɛgyina awieyɛ berɛ ɛhefa na yɛnkɔ bible sɛ yɛfrɛ ho to Awurade so wɔnyame na apie kyerɛ ne kwan wɔne ho to ahonne so hwe ase sɛ ɔne ho to ɔbosom so a ɔbosom tumi nye wo nkwa ɛno nti awieyɛ berɛ mu ɛberɛ nyinaa gya adanseɛ sɛ ɛberɛ ne kɔ wieyɛ sɛ yɛde ho to ahonne so a yɛbɛkɔ ɔma ne hunu gyam bible so wɔn a ɔde ho to Awurade so no ade nyinaa di boaboa ewie wɔn yie hallelujah hallelujah bana kɔnfɔ kɔmɔ bana kɔnfɔ ɔjabo bana kɔnfɔ kɔmɔ bana kɔnfɔ ɔjabo misi yewo nyame yewo nyame otako nyawona yewo nyame yewo nyame otako nyawona sa wo trenwa May the Lord bless you. Onyame onshira onyame onye okasiye. Christ unto unkwam no peja onye free adom nko adom. Nia wakoma daso bibiara onyankopon onyama wo. Nia wo twa animu a ache onyame embre ne so a onyame onhwe ne bi anyam wo abrabom. Onyame shira odofo wo nso waye nshira wate. Onyame waba ofie. Ye nuanuma omo ba Facebook online. Yenua Vincent Yabua Apostle 1. May the Lord bless you. Babi biara wo onyame shira sabre wo London na wo hwe sabre ofri ha kodu London and okodu still oni wo sorry mu. Apostle 1. May the Lord bless you. Beatrice Bonsu onyame shira oni abusuan nyinara wonso a wo hwe wo abehwe akire biara onyame onshira onyame onto na mu nshira onyame enya okasiye onye umfiri adomu enkwadomu ayadom kase na ode aman aweye brei na sabre yetima be hyiam ha na omane tumi ni na hoodin se ye dia be sore ya ma me pinaman ya me hyirawo onyame onya okase onto na nimu kyirawo onkosoa ema na dwuma enya wode enya wakono ayadom na ode adom kosoa so adom no mu dan se anytime ya be fro biara no ompopoti otu anamoba osoro nim enyame ne de saadom de adom edu sabre anipa bebre excuse bebre obia obibia wonso ka obibia obeye but wapo bibia to akore watwusu nyame sabre ya onyame oma obre enyekwa onyame onte na nimu kyirawo onhyirawo onya odi wakoma obia ona koma so ade na me se onyame ode ne sabeka nya wo hwehwe na obeyama
Anonyam ka wa urade anana pai na wie wo de sa adumi adum yen yeda wase aduma de dum Job abra no hawo abebresem ene de wo de bi adum yen yen nyina so ye wa hawo ye abebrese na so ene de atete ye ntade mu ye yeti yakoto ya sorewa anonyam ka odin nkoto ne urade woni nyame ba akopɛ yeda wase orofo na mesambo won kaye bio se ene na wotwe yenye worship ye bebo mpaye amayema Friday before the day no you fasting menim say wo doba ntu beye doctor no yenye nyankopon nyame si we bebam na ja more than a contrary doctor si woni di ubewu a wo de wu ma nyame why nyame sre nyame so omaye nyina hoden ne nkwa ne mre na yiti mehia mu ne mpaye Saturday ni so many di until say bo mpaye na wie e be starting pipe on 12 o'clock worship time no ye de bo mpaye amayema wo made say to ho betwen kire wo nua bi na onwene dima obi wo de onwo ye kura dima obi ba na nyame wo be hira wo amen oni mu akoma so ade oni mu ni awohwehwe na me sa maka kiro say eye ochina na wotwe mienu ye papa Kofi Agye ne mere na so say ye gya ne kwan from Antioch bo made say wo be ba Pentecost Central Hoboken na ye nyina be som from 11 to 1 o'clock bo made mention John na say ka kire obi a wonim oba memfa won sapa ma pe bibi fa be gya ne kwan na onyame obehira onyame obehira pe bibi fa be gya ne kwan na wo yema no na wo yema Nyankopon na no Bible say so esori say okotia Peter and John apostles no okokiro won ba na esuo won abo akum won on the way Bible say eni bi kasai han bi ton so o say so adena wo time o say nya wo na metal Peter and John na metal ta was no once you are chasing them you are chasing me so once you are going to do to Pastor Kofi Agye you are doing for God na Onyankopon obehira wo bomade nsa obeba ena nwumere so no nan yenua ba ye ba ye de hye Abigail odini birthday 18 years eye maame Florence ene ofa ata eton safre osebra o Marisim van Esra Strat oh sorry me anime no abefam van Esra Strat bomade nsa obeba Marisim number 5 bra na ono mom na yemfa mpa boni nkola no mdu sabre ya omadu tamu ayese aboa o hye ahomamu ayasane no American gri omo 18 no ho no mo pom right no mo left yankopon paye ne Nyankopon fa ne honhom ne sunsum eni o manim na mo so maye mofra pa se de o mo gya no manam omo na so aye mofra empanyipa ateti o mo no omo so daachi omo so ati magina ama urade ene na sem enti bomodin omo to safo ofata ni sister Florence Sebra na beja omo wofase omo de hie omo ba Abigail odini birthday onyame hiraw onyame nka ho onti na mchiraw ye nua bema ojam echiaw na menka ho sabre ye bompaye nyame afra ni nyame akoa ye bompaye ama omo mu na ebom esore ye se obi yare a awade mfa ne sanka no obi oha obi a awade mfa ne sanka no tumi ni ahode nyame de amaye de asore ye yemfa sa tumi ni mompaye sabre ye nka kire awade sabre obi oni esore ye so oha obi tane so awade mfa ne sanka no ye mompaye sabre in the name of Jesus Christ of Nazareth. Father Lord, we thank you for giving us this opportunity to worship you today. We pray for our listeners, the people that they join us to worship you. Lord, we pray if there's any problem, there's any situation, Lord, we pray for you to touch them. Lord, we pray for you to help them. Father Lord, we pray for your mercy. We pray for your mercy. We pray for your mercy. Ma wa dum na enya kase e o muso sabre. Ma wo chie enya kase se e yare a woni yare safo Nyankopon. Wona wo sa na ma kwata every Lord, you can do it, Father Lord, again. In the name of Jesus Christ, we pray. We soak them in your blood, Father Lord, in the name of Jesus Christ, we pray. And when you're not sitting down, you go, yes, Christ, you give me a bumpire. Amen. Yakosu ya bumpire, ya program, so what the man Abasa, ni 2 minutes here. Be a 2 minutes, be a vessel, in the name of Jesus Christ, we pray. What some super was suffering, some other point to meet you for you. It is our program is we pray for your spirit to hold this program. We pray for your promise to hold this program. What super was suffering, some other point to meet you for you. And on your vampire, I can to be a cost.
against this program. We cancel it, we break it, we condemn it in the tongue. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Let your power manifest into this program. Let your healing, your blessing take control. In the name of Jesus. Whosoever that will come here to lead the worship, to take the part of this program, let your power manifest into that blessing. Father Lord, into your people, to reach your people with your blessing. In Jesus Christ's name we pray. We thank you, we bless you in the name of Jesus. Sabre minia ba minia be ma fa ho hyewrade nsa abra ye fi hai. Sewrade mo ho ba ho hwe so mfa ye nko. De obonefo na hyehyɛ wo yanim awrade nsia no kwan. Oma ne jafa dum na bi yanim enko ye fi. Ye twom ye busuam ye bibia na bompa ye sabre. Awrade ye da wahye ne bompa ye papa. Ye se wo nkoko no utwase ye ne yanim. Abra ye fi wo na ase. We soak this house in your blood. We cover this house with your blood. We pray for your peace in this house. We pray for your blessing in this house. In the name of Jesus Christ we pray. Let this family be a blessing family. In the name of Jesus Christ I pray. As we are going, Lord, let your spirit lead us into our better houses. Father Lord, we pray. And the plans of the evil, and the evil thing, and the evil plans that devil has set in our way, we call your fire to consume it in the name of Jesus. Holy Ghost, take control, and whosoever that come to step and kill and destroy, let the evil fall into his own pit. In Jesus' name we pray. We thank you, we bless you, we worship you for the Lord. Take the glory, take dominion. In Jesus' name we pray. Amen. Onyame shira onyame nka ho. Onyame until na dem nchira ho. Onye free adomo enkwa domo. Wo Yesu Kristo di mu. Amen. Amen. Amen.